GMN TV saya hanya instrumento ka kanal ida atu hori kanaliza informação. Hose railiur mai Timor, no hose Timor ba railiur. Lori mundo mai Timor, no lori Timor ba mundo. Ida nema que existência fundamental hos GMN, no papel ida nebe GMN halo durante tinawal nelaran. Tinangwalu nehan sam iha Indonesia dehan pancawindo. Katak atu basic ona dekade rua existência gemenian buat barak acontece ona no progressumos continua lá na fatin. Gemen husi ninia estrutura, ninia staff sira hahu ona halo transformação ba iha media iha railaran. Hahu si buat nebe simples, mai to iha ohin loron, e começa iha ona equipamento serbe moderno. Ida ne sai momento dia kira atu bela modernizaan de kliutan.